Bandit ranac crni Cooper Large 50 litara. To je jedan ranac sa mole sistemom koji se nalazi na prednja dva džepa kao i sa bočnih strana. S jedne strane ranca se nalazi omekšanje, moguće je nositi laptop, takođe trake koje idu oko ramena su ojačane i omekšane. Na zadnjem delu se nalazi deo koji može da se zakači preko stomaka. Na zadnjem delu takođe imamo još pregradu gde je moguće stavljati određene stvari. Sam ranac je podesiv preko pomoćnih traka sa strane, s obzirom da se radi o velikom rancu od 50 litara, te je moguće napuniti ga celog ili do pola. Otvaramo džepove, manji prednji džep koji je moguće staviti određenu, da kažemo, količinu opreme, prednji takođe jedan srednji džep. U samom džepu se nalaze manje pregrade za hemijske olovke, za noževe, za taktičku opremu. Ulazimo u srednji veći džep. Unutra takođe vidimo da je pregrada komotna, nalaze se mrežice, 1, 2, 3 manja džepa za stavljanje određenih komada taktičke opreme. Prednost ovog ranca je što posjeduje veliku centralnu komoru koja može da se, da kažemo, otkopča u celosti i na takav način možete da stavite opremu i sa dna ranca i sa površine ranca. U tom smislu razlikujemo mrežicu koja se rasprostire celom površinom veće komore i još jedan manji džep u drugom delu veće komore. Vidimo deklaraciju ranca, proizvod, originalnost i tako dalje. Ranac kad je zakopčan može da se nosi na ramenima ili prosto pomoću ove nosiljke, drške za nošenje može da se nosi u ruci.